kanti ngobani mina obani laba ngoba ngibazi mina kubuza isibhakabhaka esaceba inyembezi maqede kwehluza umcolo yakhuza inyanga yathi kahle umuntu omkhulu lwano laka abantu bakho nje laba zase zifa ngamvuni yanganikhona nezingane ezisanda kuzalwa engenacala lapho sithi isibhakabhaka kwakungcono ngisho isizukulwane sokuqala saAdam noEva laba bezwe kwale ngane ongitshela ngazi izenzo nokucabanga kwazo kuyaphikisana neminyaka yazo zikhuzeni phela nazi ilandelana sengaze ziyophosekeweni zife singakafiki isikhathi ngenxa yokujaha ubumnandi nemali ayisuka umhlaba uqalwe phansi manje ngibona nabadala bethu labayitsheli lengane ukuthi ayikho into emnandi ngokukhula yeke ukujaha libaleke ucansi makukhona abantu abangazazi nina sizwe samanguni ngiyafunga nasi nina nifuna imfihlo yezulu nisahlule yomhlaba ubugqila kunina kuyingoma emnandi zonke izizukulwane ziyakuphinda nigunya kanjani nje nazi ukuthi niphakelwa abantu abaniphuca umhlaba kodwa ngizothini ngoba nempepho senayishiselwa bokhamba mhlawumbe ilanga nemisebe yalo lokho enikwenzayo bayakuthanda ngoba mina ngibazi laba laxhuma lama ngazo zombili ilanga lathi nama ngibazi laba lithi ilanga laba bafundanga noma imvelo sekubafundisa ukuthi insuku ayifani labo kwala noma mina namafu sesibafundisa abantu basebedelile mina bathi mina ngibanga ukushisa esengikufundile ngabantu abasothandweni ukuthi baqala ngokwenza bagcine ngokucabanga lo ntombazanyana enimbona lapha wasukwamisela indoda endala enomqondo womfana manje ngambona ihlenyuka nalo baba omdala uzama ukuthi athole amasentshana ukuze ezokwazi ukukhulisa umntwana ngaphambi kokumbiza ngamagama ngicela nikhumbule ukuthi kunowesifazana ohlulekayo ukuyikalela mephuza utshwala sina sikaze sithi umuntu akangaphuza kodwa abazali beni banesandla ngokunganithengela amathoyizi senidlala kakhulu utshwala kanti nibancane nawo ongaphuza kusho ukuthi ngcono kunabanye uyafana nabo mokwazi ukuphakamisa isandla ushaya umuntu wesifazane mina ngibazi lapho mhlawumbe intaba namawa bona bayanazi ngoba mina nginazi mina unyakaza kwamagatsha nomoya obuvunguza ngamandla ngingenze ngabona ukuthi siphikwa nayihlahla zadiliki intaba zithi intaba laba bazozazi kanjani bengakazazi kwayibona laba abazi ukuthi ube umuntu omnyama kuyisibusiso nje kukodwa uNkulunkulu bapha amandla kulapha bengafundanga bakwazi ukuxoxela ngeenkinga zakho ungabatshelanga laba uma bebekwazi ukumisa imvula bebengawakhulumisa nalamatshe kodwa lokho ngeke kusenzeka ngoba bazokusebenzisa njengezikhali mabebulalana nayi isiphili imvelo kodwa soba yini mangabe sesizithana umhlaba ebesinabo olwandle bengafakaza ukuthi sicishe safa mangihlebela umhlabazi usamanzi ayakhala ukuthi njengoba kade sijabula khona omunye phakathi kwethu ayixoshisa omunye umuntu omnyama emsebenzini manje amagagasi bengimela sikhiphele ngaphandle ngoba amanzi ayakhala athi sijabula kanjani komunye umuzi belale bengadlanga nayi isiphili vele kodwa soba yini mangabe sesizithana umhlaba ngama ngiyafuna la ngifuna iqiniso ngikaze nilibone abaziyo bathi uhamba ushona iqiniso lihlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa wena ufuna lipi ngibuze enye indoda enempondo ngithi ya ngakubamba uwena lo abathi usathana ngithi ngiyabuza phendula ukuthi nje kuwizwe linje ngenxa yakho sikhohlakala endini ufihla phu nembeza kulabantu abadlwengula ingane engakadluli ngisho eminyakeni emibili unesibindi wena ukwazi ukwazi ukwenza obaba babone izintombi enganeni abangayizali omama ubashintsha ukucabanga yiphi imizi abazoyakha nalabafana ngoba baqale manje ukuhlula ukubekezelela inkinga zemizi yabo emva kokuthi benowatshali ukuthi uthandani naminyaka kanti sikone ngani kangaka ithi le ndoda sonke singosathane emnumzane kodwa nina lokho ngeni kubone ngoba ngisho nisayingane kwakuthi manigangile niphiki ngabanye nawe nokubona abantu abadlula ngefastela bengcolile washa ama windows uzobona ukuthi abakuzondo umakhelwane enkonzweni manisandezela abantu nisho fire pho makukhulunywa ngesihogo umlilo nosabana uma kanti uyaphilisa khonzana uNkulunkulu niye ukubukisa ingane zabefundisi ifunani emapulpiti ngoba labafana ubezwa bekhuluma nje ukuthi abazi lutho ngevangeli nani niyakwazi lokho ufakazi balokho amene nusho ngisho ngingasafanele ngoba niyazi baningathola ngabe linyathele emsileni bamithisa la
baqonywe la bashaye la babuye njalo bazoshumayela baze bejuluke futhi khona la yonke lento yaziwa njalo la ebandleni kulungile ngizondini vele kuzobe ngingaqali ngambaningi engizobafica enhlizweni zeni ngoba nihleka nabo kodwa nibambele amathuna ezifubeni ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso anikaze nilibone ephelele izotholakala uzobhala nje ukuthi inkondlo ziyaphilisa kona wonke ama platforms uzobe usuyithola ephelele hayi izogcinwa yibo bona laba